mwarimu nkumbuye nanjye nari mbakumbuye twari dukumburanye iki nicyo gihe ngo twongere tuganire binyuze kuri TV yanyu yitwa Munda y'Isi TV ikaba ifite ikiganiro cya siporo aricyo nkora bita Munda y'Isi Sport nge nitwa Mucyo Anta ndi umukozi wanyu nimwe ba bossi nshuti zanjye bavandimwe mbanje kubiyesikiza kubera ko nari maze iminsi ndahari kubera impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere murabizi ko ndimo kwiga amasomo ndimo ndagera ku musozo. Icya kabiri murabizi ko nubwo ndimo kwiga ibijyanye na scouting ariko munyemerere mabwire ko hari igihe ubona ikiraka cyo kuba waranga umukinnyi cyo kuba wavugana na equipe runaka bikagutwara umwanya kugira ngo iyo diribe yavamo. Ndashimira Imana ko yatangiye kwagura amayira mu bihugu bitandukanye, Mozambique, Libya, Sudani, Kenya, Tanzania na yewe nayo iri mu nzira ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye. Uwo ni umugisha uva ku Uwiteka. Amasengesho usenga uvuga ngo nsengero runaka na runaka abo nzi nabo ntazi, nyaboneka jya umenya ko hari igihe akora kandi akagira byinshi cyane abindura. Niyo mpamvu rero uyu munsi nanjye nje imbere yanyu mbiyesikizaho mbabwira ngo mumbabarire kubera ko ntigeze mboneka bihoraho. Niyo mpamvu yari itumye nsa nk'uhuze muri ibyo bintu bijyanye no kugurisha ndetse no kwiga, ariko vuba cyane ndatangira kujya na uploadinga buri munsi. Ndabashimiye cyane abamaze kuba abanyamuryango kuri YouTube channel yanyu yitwa Munda y'Isi TV. Birumvikana ni TV imaze ibyumweru bitatu tumaze kugira abanyamuryango bagera ku 38 n'abantu 200. Ni abantu benshi ariko nanone ntabwo ari benshi cyane par raporo y'abagomba kumenya ko tugira amakuru utasanga ahandi, abera mu bikari, abera mu biro, abera mu bihugu bitandukanye, mu mahoteli atandukanye, mu makave, mu modoka n'ahandi hatandukanye. Nyemerera nkubwire ngo niba warakoze subscribe menyekanisha ibi bikorwa byacu, ni wowe ushinzwe marketing urimo kureba ikiganiro urimo kunyumva, menyekanisha ko twafunguye TV yitwa Munda y'Isi TV. Abatarakora subscribe ubibabwire babikore, niba warabikoze postinga kuri Instagram, Twitter, stati n'andi hatandukanye, kora share na comment, biremewe cyane. Hanyuma dukomeze kwiyongera, ndabasaba ko byibura niba turi 38 n'abantu 200 ibihumbi 40 tugomba kubyuzuza, nzagaruka byibura ibihumbi 40 ku munsi w'ejo byuzuye. Munyemerere mabwira ko tugiye kuganira kuri ibi bikurikira. Icyambere tugiye kuganira kuri Mashami Vincent ko yagarutse mu myitozo byagenze gute. Yitwa Godwin Odibo yamanitse ibiganza yavuze ngo APR ntacyo mbashinja. Yitwa Darkonovic ari mu muryango usohoka muri equipe ya APR Football Club. Ese bihagaze gute? Ndaje mbibabwire 5 kuri 5. Turaza kwava twerekeze kuri Robertinho. Rayon Sport yatangiye kumureba ijisho ritari ryiza nyuma gutakaza n'ikipe bita Mukura Victory Sport. Turaza kwerekeza kuri Fahad Bayo. Ku munsi w'ejo bagiranye ibiganiro, n'uyu munsi baraza kugirana ibiganiro n'andi atandukanye arimo Haruna Niyonzima na Sandi Furakedi bamaze gutangira imyitozo muri equipe bita AS Kigali. Ibyo byose ni amakuru yo Munda y'Isi. Niba wifuza kwamamaza kuri YouTube channel yitwa Munda y'Isi TV cyangwa se kuri TV yanyu, urajya kuri Instagram nyandikire inbox nitwa Munda y'Isi official cyangwa se Mucyo Anta kuri Instagram, wanyandikira message cyangwa se kuri Twitter, hanyuma ukambwira ibyo ushaka kwamamaza. Wanampa n'amakuru ntari cyo bitwaye kubera ko hose ntabwo nahabera icyarimwe, mba mfite ibintu byinshi cyane ndimo ngibyo ibijyanye n'ibyibanze nagombaga kubabwira. Ndabakunda kandi mbahoza ku mutima. Munyemerere twere muri equipe bita Police Football Club. Ni equipe imaze imyaka itari mike kandi itari na myinshi, ariko ni equipe umusaruro wayo ukunda gukemangwa cyangwa se ukunda gukemangwa n'abantu batandukanye, yaba abakinnyi, yaba abatoza, yaba abasportifu muri rusange. Abo bose bakunda gukemanga umusaruro w'ikipe bita Police Football Club. Iyi kipe rero bita Police Football Club, nyemerera nkubwire ko ibyayo bikomeje kuba gaterera nzamba kanyina wa nzamba. Mashami Vincent nyuma yo kuganira na IGP mwenyewe, IGP wa ekipe ya polisi, birumvikana w'igipolisi muri rusange, nta nubwo ari wa ekipe ya polisi gusa, ni igipolisi cyose muri rusange. Yitwa Namuhoranye Felix. Uyu mupapa witonda, utuje, uzi kuyobora, ufite buri kimwe cyose, yibonane no bita Mashami Vincent, amuha kontra nyuma yo gutwara igikombe cy'amahoro, arayimwemerera. Nyuma yaho Mashami Vincent muri shampiyona biyaje kwanga, bongera kwihurira imbona nkubone,
aramubwira ngo ninjye waguhaye kontara, ni nanjye wifuza ko dutandukana. Mashami aramubwira ngo mu cyubahiro nkugomba, si we wa mbere duhuye ukomeye, nahuye na minisita ntoza Amavubi, nahuye na perezida wa Ferwafa ntoza Amavubi, ariko icyo ngusaba nta kindi, mu cyubahiro nkugomba ndasaba ko mumpa imbumbe yanjye. Mashami Vincent kubera iki byagoranye? Ubundi muri polisi, reka mbabwira aka kantu nayo mu nda y'isi abantu batari bazi. Kuva notari yaza muri polisi kontara zayo zakozwe nabi z'abatoza. Nta mutoza wa polisi ujya usinya mu kwezi kwa 7 cyangwa kwa 8 imbere ya sezo cyangwa kwa 6. Abatoza ba polisi kontara zabo zinyuranamo zikinjirana mu kundi kwezi kwa shampiyona yatangiye. Notari yarangije kontara mu kwezi kwa 9. Mashami ayisinya mu kwa 9. Nuvuga ngo na Mashami azayisoza mu kwezi kwa 9. Nundi wagasi uzasimbura Mashami naramuka ashoje sezo batamwirukanye, nawe azasoza kontara azatangira sezo mu kwa 9. Bigatuma ikipe itangira ifite wa mutoza, cyangwa se bigatuma ikipe itangira umutoza afite amasezerano azatangira mu kwa 9. Bivuze ngo polisi mu gihe abandi sezo irangira mu kwezi kwa 7 cyangwa kwa 8 ku batoza, bo umutoza wa polisi aba agifite amasezerano. Mashami Vincent ubu tuvugana yarasigaranye amezi 8 kuri kontara ya polisi, ahembwa miliyoni 5, uzikubiye n'amezi 8 ni miliyoni 40. Mashami Vincent arababwiye ngo mu cyubahiro mbagomba, nkeneye miliyoni 40 zanjye tugatandukana niba mutarashimye umusaruro. Nta muhoranye aramubwira ngo ariko witugora, iyo turebye umusaruro wawe tubona ari nkene, iyo turebye umusaruro wawe tubona utuzuye, iyo turebye umusaruro wawe nta nubwo tufite icyizere ko ejo hazaba heza. Polisi ubu tuvugana iri ku mwanya wa 4. Ni amagambo nta muhoranye yabwiye Mashami. Ari kumwe na Munyambo, ari kumwe na Regis. Ubu tuvugana uri ku mwanya, Munyambo ni perezida, Regis ni vice perezida, uri ku mwanya wa 4 n'amanota 23. Urarushwa na Rayon Sport ya mbere amanota 13. APR ya kabiri irakurusha amanota ubwaya agera kuri 7. Icyo cyo ntigishoboka, biragoye ko watwara shampiyona. Icya kabiri igikombe cy'amahoro iyo tukurebye groupe ntikina. Iyo turebye abakinnyi uburyo mubanye ntimubanye neza, vestiaire twamenye ko yangiritse, bamwe mu bakinnyi barabitubwira. Bati rero wa mugabo we twigorane, reka tuguha amezi 2 turangizanye. Mashami arababwira ati uzabaze, ntibishoboka. Nabibabwiye ko ngewe icyo ndeba ni imibare. Twumvikanye ko ngomba gutwara kimwe mu bikombe bikinirwa ku butaka bw'u Rwanda. Tugiye mu mibare, amanota ndushwa n'imikino nsigaranye, amanota menshi asigaye n'ay'imikino tuzakina, ntabwo ari ayo maze gutakaza. Aho ngaho afite ukuri. Mashami Vincent urebye mu mibare birashoboka, nubwo bigoye, nubwo tuzi ko bitajya bibaho. Mashami aravuga ati ntibishoboka. Polisi irakanda iringinga. Mashami aravuga ati oya ntibishoboka, ngewe mumpe amezi yanjye 8. Polisi aravuga ati basi turagukubita 3. Aravuga ati ntibishoboka. Baramubwira bati taho ugende ubitekerezeho tuzakubwira. Mashami arataha. Yagiye mu gitondo nka saa 5, barangizanya saa 7. Saa 12 rubona yarinjiye mu biro bya IGP. Ibi mvuze no kuri kw'Imana. Yarinjiye mu biro bya IGP, baraganira na IGP. IGP aramubwira ngo birashoboka ko wazakorana n'abatoza tuzaguha. Undi ati d'accord, nge ntacyo bintwaye. Waba umukuru cyangwa waba umutoye? Undi ati niba ari umunyarwanda nge nta kibazo yanyongereza, ariko niba ari umuzungu nge namwongereza. Bati nta kibazo. Bati tubwira ibyifuzo byawe. Ahita avuga ati ngewe nzabaha icy'amahoro, nge nzabaha ibi n'ibi. Arabidetaye, anababwira n'ibintu byiza cyane bitandukanye. Baramubwira bati genda none ubitekereze, wicare twebwe witegure kuwa 5 tuzaguhamagara usinye. Mashami ubwo bari batandukanye kuwa kangahe? Kuwa 3. Kuwa 4 Mashami baramubwira bati tukwemerera amezi 5 turangizanye nawe, miliyoni 25 ziri ku meza. Mashami Vincent aravuga ati ntibishoboka, niba atari miliyoni zanjye 40, iryo jambo murisubizaho murikuye Bwana Nyakubahwa Fande. Ba Fande barumirwa, baravuga batari kuba mutoza biragenda gute? Bakubita hirya bakavuga bati bahamagara abanyamategeko babo mu bapolisi. Bakubita hirya baravuga bata ingingo uyu mutoza avuga n'ibiyo mu mibare mwitonde, harimo ni Kauda Veninum. Mashami Vincent arababwira toke, nge murambari yanjye niba mutayambariye ntago biri buze gukunda. Baricara barabitekereza, barambwira batoke noneho ngwino Mashami. Mashami kuwa 5 mu gitondo araza. Ahageze baramubwira bati rero twemerera iki kintu, twemerera ko nutsindwa match 3 zikurikiranya muri retour tugomba guhita turangizanya nawe. Mashami Vincent aravuga ati ibyo biroroshye, mumpe kontara rwose. Bongeramo ako gakorozi. Mashami Vincent agarurwa mu kazi, abayobozi ba polisi batabishaka, binangira imitima, bafite umushiha, bafite uburakari, ariko bamugarura mu kazi kubera itegeko, kubera ingingo ibagora.
icyo abantu bibajije, ese polisi umutoza nazi ibintu akabitoba muzajya murangizanya nawe? Nta mutoza urirukanwa muri polisi adashoje shampiyona, cyangwa ngo yirukanwe byibura habura match nk'umunani cyangwa 5, nta n'umunani zirabura. Umutoza wirukanwa wigeze kwirukanwa habura match nyinshi ndumva ari hari ingingo mbaye nkenye, abandi haba habura imwe ziba zarangiye, nutari murabizi ko sezo yarangiye n'abandi bitandukanye. Abantu bakibaza bati iyi si ya polisi iyo tuvuga itagira pressure, aba bayobozi dushaka kwihambura miliyoni 40 ngo bazirekure bashaka undi mutoza bizagenda gute? Abapolisi baravuga bati reka duhebere urwaje. Mu yandi magambo, polisi ntiyiteguye guhangana na Rayon Sport na APR kubijyanye no kushyiraho abatoza pressure n'abakinnyi ngo bayagira icyo yimarira. Ubwo mutoza azagira pressure yihe? N'undi uzaza yakubitamo iyo koroza usange birabagoye. Muri make ngibyo ibijyanye no bita Mashami Vincent uyu munsi ku munsi w'ejo mwaramubonye yagarutse mu kazi muri equipe bita Police Football Club, ariko yemera iyo koroza ya match 3. Ariko ngibyo uko bihagaze. Abafana ba polisi ndabizi ko mutari benshi muri make, iki cyemezo ubuyobozi bwa polisi bwafashe mwacyakiriye gute? Uretse n'abapolisi n'abandi ba sportif uko mubyumva, ese polisi yari kwiye kumuha 40 cyangwa polisi donc polisi yagombaga kwemera ibyo Mashami yakoze? Mubyandike muri commentaire, nyine commentaire nyinshi cyane. Tuve kuri Mashami Vincent twerekeze muri equipe bita APR Football Club. Yitwa Godwin Odibo, winga machachari kuva mu gihugu cya Nigeria. Godwin Odibo nyuma y'uko ubuyobozi bwa APR bwiciye bukamwinginga bukamubwira buti wa mugabo we urashaje, twaguhaye amafaranga, equipe yayimanutse deuxième division, ntacyo tutagukoreye, ntitwigeze tukugora we na manager wawe, ntacyo tutagukoreye, wariye neza, wanyweye neza, amezi 8 tubabarire tuyaguhe. Godwin Odibo aravuga toya, abanza kwinangira umutima. Nyuma yo kwicara neza akabitekereza akavuga ngo nta mpamvu yo kwicara, nta mpamvu yo kujugunywa mu bishyimbo, nta mpamvu yo kugorana, mumbarire miliyoni zanjye zihwanye n'amezi 8. APR kiragurukira bara. Godwin Odibo yamaze kumvikana n'ikipe ya APR. Umuhungu wa Emifaya bita Chidiebere Odibo ndetse n'umunyamakuru Sam Karenzi niwe wakomeje kwinangira umutima, na n'ubu ntaremera. Baramubwiye batamezi 8 aranga, 8 aranga, bati nge nkeneye yanjye yose y'imbumbi. Ngira ngo mwumvishe ko banavuga ngo Chidiebere ngo arimo gusabirwa ngo imikino 2. Urasabirwa imikino 2 ngo ukine imikino 2 ngo nta mwanya wabonye? Hari umutoza wangu umukinnyi uzi gukinara? Ese aho ni gute agenti cyangwa umuhagarariye usaba umutoza imikino? Nturi umutoza, nturi umukinnyi, nturi iki, urasabira umukinnyi imikino ku mutoza kubera iyihe mpamvu? Byagenze gute? Habaye iki? Emifaya icarana rwose n'umuhungu wawe n'imari yawe, ntacyo APR itabahaye, mwumvikane, umuhungu muri bere yigendere, mumureke. APR nta kitamuhaye, APR amaze kuzana undi muwinga, APR amaze kwiyubaka. Ibyabaye byarabaye, sina ngombwa tubigarukamo, bibaho, ni ibintu bisanzwe. Ariko umuntu bita Chidiebere ni utaremera, nabikozwa nabyemera barayamo, natabyemera ni ibintu bibiri: nta lisanse azabona, azaba ari aho ngaho nk'abaringa, cyangwa azatizwa muri equipe bita Marine. Inkuru ya mbere ishimije ku bafana ba APR nuko gubita Godwin Odibo we yaramanitse aremera rwose, aravuga ati ngendagiye, hasigaye uwo bita Chidiebere Johnson Nobodo. Ngibyo ibijyanye n'abo bahungu. Hanyuma ku ruhande rwa equipe ya APR munyabere njye kuri dosiye ikomeye yitwa Darko Novice, umunyaserbia, umutoza utoza ikipe y'ingabo z'igihugu, yasinye imyaka 3. ariko ngiye kubabwira ibintu utasanga hane, n'amakuru yo mu nda y'isi. Niyo mpamvu mbabwira ngo nayo mu nda y'isi. Shobora kukubwira inkuru n'undi yakubwiye, ariko nkakubwira ibindi biri inyuma utakura handi. Kontra y'uyu mugabo imeze gute? Yasinye imyaka 3, ariko mu myaka 3 yasinye ibi bikurikira utarose. Bivuze ngo abafana ba APR bagomba gucara bashyize umutima hamwe mu gitereko batuje. Uyu mutoza ari mu muryango usohoka APR kubera ibyo ngiye kubabwira. Cyambere, yasinye na APR ko naramuka atsindiwe kuri round ya mbere muri Champions League agomba guhita asezererwa. Round ya mbere ntiyigeze asezererwa, yakuyemo Azamu, abaratorokotse. Basinya kontra kuri aya maporcentage ameze gutya muri champion. Igikombe cy'amahoro cyari gifite 10%. Super Coupe yari ifite 10%.
Super Coupe yari ifite 10%, Darikonovic yarayitakaje, 10 ryaragiye, hasigara 90. Darikonovic asinya ko igikombe cy'amahoro kigomba guhagarara 20%. Buri gikombe cy'amahoro ni 20, Super Coupe ni 10, hasigaye 70. 70 ni shampiyona. Yumve cyane, yasinye kontra izo pourcentage zanditse muri clause y'umutoza bita Darikonovic. Shampiyona y'u Rwanda ni 70 kuyitwara, 20 ni igikombe cy'amahoro, 10 ni Super Coupe. Super Coupe yaragiye, 10 ryaragiye. Igikombe cy'amahoro 20 aracyayifite, shampiyona 70 aracyayifite. Bumvikana na APR ko agomba kugeza amanota 71. Natuzuza 71, APR yemerewe kumusezerera bagatandukana. Iyo clause irimo 71 rero ihagaze gute? Nukuvuga ngo Darikonovic arasabwa gutwara ibikombe 2 kugira ngo agume muri APR. Icyamahoro gifite, icya shampiyona gifite 70. Aramutse atwaye shampiyona yonyine yagira 70, akabura inota rimwe APR ikamusezerera, kuko muri kontra handitsemo gutandukana kuri pourcentage mu gihe atakuzuza 71. Naramuka atwaye icyamahoro ntatware shampiyona, byo bizaba ari ibindi, nukumukubita n'ibiboko. Nukuvuga ngo icyo gihe abagize 20%. Gusezererwa ni amasegonda. Kimwe mu bikombe nta kibura. Uyu mutoza ni mpamvu navuga ngo yemere guhita asezererwa na APR. Arasabwa gutwara ibikombe 2, icyamahoro n'icya shampiyona. Naburamo na kimwe azataha, kuko natwara icyamahoro ni 20, natwara icya shampiyona ni 70, n'ubundi ya 71 ntabwo izabirimo. Mu yandi magambo, Darikonovic wapere ku kigero nk'icya 70 nkurikije uko mubona, nkurikije uburyo abakinyi bashwana nawe, nkurikije uburyo asuzugura abakinyi, nkurikije uburyo APR yamuhaye abakinyi na nubikimuha n'abandi, ariko akaba nta systeme, akaba ari ikipe ubona ko idafite igitinyiro, yambuye igitinyiro. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu mutoza bita Darikonovic abafana ba APR mutuze mutekane. APR yemerewe kumusezerera kubera ko muri kontra birimo. Icya kabiri, uyu mutoza byanditsemo ko mu gihe yatsinwa match 3 zikurikiranya muri shampiyona agomba guhita asezererwa. Ibyo yarabisinye biri muri kontra. Amakuru mfite nuko ku munsi w'ejo yagiranye inama n'ubuyobozi bwa APR, bagiye muri kontra bareba za clauses zikubiyemo, baramubwira bati ibi bintu ntabyibuka. Aravuga ati nge ndabyibuka kandi ndabizirikana. Baramubwira bati amahirwe yawe ufite ni make. Aravuga ati nge nta kibazo, ariko nge ndareba ibikubiye muri kontra. Batijyama ariko igakujera vestiaire yawe. Mu by'ukuri turetse ibintu byo kubeshya no gukabya no kutabiha ubwenge ngo tubyakire kimwe tunabirebesha amaso y'umupira. Ushaka kunsobanurira uburyo ushaka gufata Arsene akaba umwataka kurusha Mamadou Sy watakira igihugu cya Mauritania? Sindi hano kugira ngo ndefane umukinnyi n'umwe, kuko nta mukinnyi n'umwe nazanye muri APR. Ibi mpora mbivuga, narabibabwiye, si ngombwa kubisubiramo. Ariko se tubwizanyije ukuri mu buryo bw'umupira nyabwo bufatika, Arsene ni mwiza kurusha Mamadou Sy kuri pointe? Ese aho nsuguhangana n'umukinnyi? Tubwizanyije ukuri, aka kanya Ramputé yabaye umukinnyi w'umuswa, aka kanya ba Dauda babaye abakinnyi basanzwe, aka kanya n'abandi tuzi bose b'abanyarwanda n'abanyamahanga babaye abakinnyi basanzwe. Abakinnyi twabonye bakina Sekafa mw'abantu bagakuramo Al Hilal ya Ibenge, mubone yamaze abantu. Ibenge nta mukinnyi n'umwe yasize hanze, bose buzuye. Aba bakinnyi bagakurwamo na Red Arrows kuri penalty, bakagera finale. Aba bakinnyi bagakubitazamu bayirusha ku mahoro mw'abantu. Uburyo bagendaga, none aba bakinnyi babaye abaswa gute? Abakinnyi babaye abaswa ku ruhe rwego. Ukuri guhari ko umupira tushatse kubiha umutima w'umupira, ntituhe ibindi zindi mpamvu bwite z'abantu ku giti cyabo. Ba brother, APR yaguye ku mutoza utari mwiza, utari kuri kariba yo gufasha aba bakinnyi ba APR. APR ifite icyo bita quality of players, ntabwo ifite quantité, ntabwo ifite umubare mwinshi, ariko ifite abanyarwanda beza, ifite abanyamahanga beza. Bashobora kutaba beza pe ngo babe bajya mu matsinda, ariko se no muri shampiyona. Can you imagine? Ibaze nawe kubera iki? Ifite ikibazo cy'umutoza.
ni umutoza nabasobanurira bababwira ngo yananiwe kubaka ikipe, afite abakinnyi beza ariko ntiyubatse ikipe. Ntushobora kugira ikipe ikomeye itanga resultat, ikina umupira wa champagne uryoheye ijisho, ikora ibintu byose utarubatse ikipe. Yewe no kubakira ku bakinnyi ngo babaye bakora ama exploit biragoye. Siko nta mukinnyi n'umwe APR udakina ngo ubone ko afite akantu k'ubwo bavuga ngo uyu mutoza hari nica aka kantu biraza kugenda gutya. Mu yane magambo APR yahuye n'ikigeragezo cy'umutoza. Icyo nicyo kibazo APR ifite. Ariko abafana ba APR mutekane, mushyira umutima mu gitereko. Hari clause nyinshi zemerera APR kuba yatandukana n'uyu mutoza. Niyo mpamvu navuze ngo uyu mutoza iyi sezera arangira adatwaye ibi bibiri arasohoka muri APR, kandi nta cyari burege APR, biri muri kontra. Mu yane magambo Darkonovic abakwegere bayikubwire ngo ntabwo urimo gufasha timu ya Wageshi kugaragaza ubushobozi bw'abakinnyi. Abakinnyi babahinduye abantu basanzwe, kandi bari abantu badasanzwe. Hakushaka kumbwira uburyo uyu munsi mumbwira umukinnyi wa APR umwe uri hejuru, yaba umunyarwanda cyangwa umunyamahanga, bose level yabo yaramanutse. Impamvu bari beza muri Sekafa na match za mbere zazazamu nuko uyu mutoza yaratarabasha kuba yagira ibibazo n'abakinnyi. Ariko uyu munsi buri mukinnyi wese arikanga, uragira ikibazo nabyo bikabibaye ibindi. Mu yandi magambo APR abafana bayo ni mutuze mutekane. Narabibabwiye muri champion n'icyamoro Rayon Sport na APR z'umwaka zizasohoka, imwe izatwara kimwe indi izatwara ikindi. Cyo korasha kubamo gutungurana, imwe ikaba yanabitwara byombi sindayimenya, ariko icyonzi ikoreyo na APR uyu mwaka zizasohoka. So mu yandi magambo rero Darkonovic natsindwa match 3 APR yemere kumusezerera, nadatwara ibi byombi yemere kumusezera. Mu yandi magambo Darkonovic ye kubatera impungenge n'umutoza uri mu marembera. APR Football Club irimo irarambagiza rutayizamu ukomeye uri mu matsinda, ariko bari mu biganiro ntabwo byari byagera kure cyane. Munyemerere mbe mushyize muri envelope, kuko ndacyarimo gukurikirana ibiganiro aho bigera. Vuba cyane hagati y'ejo n'ejo bundi nzamubabwira. Abafana ba APR ntimuzajye kure, uyu rutayizamu ndamubundikire kugira ngo nzamubabwire. Aziyongera kuri Denis Omeri ndetse na Hakimu. Munyemerere ntereke akadomo muri APR nerekeza muri ekipe bita Rayon Sport, isaro ry'Inyanza, gikundiro cy'abareyo n'andi mazina bayitazira. Nyuma gutsindwa n'ikipe bita Mukura Victory Sport yitwa Robertinho Oliveira Goncalves dos Carmo. Uyu mugabo w'imyaka 64 nyuma gutsindwa n'ikipe ya Mukura Victory Sport, abayobozi ba Rayon Sport ku munsi w'ejo baramwegere baramubwira bati rero mu cyubahiro tukugomba, ayo nayo mu ndahise utakora handi. Wa mugabo we gabanya icyo bita rotation, wisuzugura ba adversaire, wifata match ngo y'amagaju cyangwa ya Mukura cyangwa ya Etincelle ngo zisuzugure, zifate nk'uko ufata izi match oseri. Basane akeneye kuguma mu kibuga, tubigusubiriremo. Basane akeneye kuguma mu kibuga, ubyumve cyane ubishyire mu bitekerezo. Dukeneye ko Haji wongera kumufasha kugaruka mu bihe byiwe. Uko ukomeza guturuna effectif ugafata Haji ukasa nk'umwibagije ikibuga yarakimenyereye, biramusubiza hasi. Basane biramusubiza hasi. Gira tipike bawe 11 nkuko wabikoze, hanyuma abandi bajye baza basimbuye. Ufite ikipe nziza ariko nubivanga bizakubana ibibazo. Robertinho yarabwira ngo I'm so sorry, cyokora nkeneye ko munyoherereza intwaro izi 3 zinyengerera. Ku munsi waje ubuyobozi bwa Rayon Sport bwakoranye inama bwumvikana ko bugiye kuzana abakinnyi 3. Ni nimero 9 ngiye kugarukaho, ni nimero 10 ndetse na nimero 11 ube nimero 6 ariwe Banega nababwiye umunyamarawe bakiri mu biganiro. Ku munsi w'ejo rero baganiye n'uwo bita Fahad Bayo Musa Azize. Baganiye na Fahad Bayo, ibiganiro bigeze hashimishije abafana bari mutangire mwishime. Barimo barapfa ibintu bishoboka, ibintu byoroshye cyane. Nababwiye ko
Bayo yari yabaciye ibihumbi 24 by'idolari bihwanye n'amezi 6. Rayon Sport yabyanze. Rayon Sport yavuganye na manager wa Bayo kubera ko Bayo baramuhamagaye Patrick, uriya Patrick mujya mubona uriya comptable, numva ari comptable wa Rayon Sport, we yihamagare Fadi Bayo. Fadi Bayo aravuga ati nge sinjya mvugana n'abayobozi, mwe muvugane na manager wanjye. Bavugana nawe. Kuwa gatanu nababwiye ko ubuyobozi bwa Rayon Sport bwicaye bonana na Prosper Gacinya n'undi mu manager w'Ubugande utari manager we, undi muhuza, barabonana bavugana nabo bahana gahunda yo kuwa mbere. Ejo kuwa mbere baricara baraganira. Nyuma yo kuganira Bayo baramuga bati twe turaguha ibihumbi 10 by'idolari, hanyuma tujye tuguhemba 1,000 kuyo wari waduciye, ariko ni umwaka. Manager aramuga ati ntibishoboka, nge ndashaka amezi 6 kandi muzajya mumpemba ibihumbi, ndagabanya ndava kuri 4, muzajya mumpemba 2,500. Icya kabiri signing fee murampa ibyo bihumbi 10 mwongere ibihumbi 2,12. Bagacinya aramuga bati ntibishoboka, twe turashaka gufasha umukinnyi ariko natwe agira icyo adusigira nka Rayon Sport. Ntago twafata umuntu ngo agende nta kintu adusigiye, twe turashaka ko dusinyira umwaka umwe n'igice. Turamuha 15 twongereho, hanyuma tujye tumuhemba icyabiri. Manager waranga. No kuvuga ngo hasigema akantu ko kuvuga ngo barahuriza ku mezi, ariko ikijyanye n'imishahara no kumvikana biri like iriko bita Fahad Bayo Aziz vuba cyane araza gusinya ikipe bita Rayon Sport. Abareyo mutangire mukoma amashyi muvuge ngo Bayo agiye kuza, kereka niba igihinduka Bayo hakaba indidirisha kwitumbukizamo. Cyokora namenye ko nyiramubande polisi iteretsemo, bari polisi nayo sinzi ukuntu iteye. Nabonye polisi gura umuntu wavuzwe muri Rayon, sinzi niba batazi gukora scouting, niba batazi kurambagiza umuntu muvuga. Rayon Sport iramuvuga ku kanya polisi kabigezeyo, Rayon Sport amuvuga ku kanya polisi kabigezeyo. Ndibaza polisi ntigira abantu bayirambagiriza? Ese polisi nizi kujya ku isoko? Mu yandi magambo Bayo namenye ko polisi nayo ishobora kuba ngo batangiye kumutekerezaho, ariko sinamenye niba ari ukuri. Ni umuntu wabimbwe, ariko ndavuga ngo ndaza kubitohoza. So rero muri make ngo kuko bihagaze ku bayobozi ba Rayon Sport na Fahad Bayo, banega wa mediateur bita Lloyd Aron barimo baravugana niyo bita Big Nyasa Bullet. Narabahuje ubundi biganire bivuganire, nibemeranya ku mafaranga azaza. Rayon Sport nabanyirangiye umukinnyi mwiza cyane, rangiye umukinnyi mwiza niyinanirwa kazi yawo, umukinnyi mwiza cyane titirere wa nationale uzi gukina utsinda kandi akina 6, yitwa Lloyd Aron Banega. Ndabashimiye cyane. Ku munsi w'ejo tuzasubira mbabwira andi makuru atandukanye. Reka nsoreze kuri Haruna Niyonzima na Kedi barimo kuvugana n'ikipe bita Isigari z'abasarere nta rukiritema bakayikinira retour. Nibwo bushobozi bw'ikipe bita AS do Kigali. Ndabashimiye cyane, mukomeze kugira umugoroba mwiza. Tuzasubira ku munsi w'ejo mbabwira andi makuru atandukanye. Niba utarakanda subscribe ibuka kuyikanda, niba warayikanze kora share, comment, posting, hanyuma abanyamuryango bakomeza kwiyongera. Turifuza kugaruka twabaye 40 twavuye kuri 38. Ndabashimiye cyane byimaze. Muri comment nyene ko munsubiza ibingibi byihuse cyane. Ese Rayon Sport ihe Bayo amezi 6 cyangwa umwaka n'igice? Bamuha ayo mafaranga yifuza cyangwa APR umutoza bita Darkonovic niwe kibazo cyangwa n'abakinyi badashobotse? Ese Darkonovic APR Football Club mubarira imbumbe y'imure kuri hakiri kare cyangwa yemere ihebere urwaje? Muri commentaire nkeneye ko mwandika byinshi cyane bitandukanye. Ndabashimiye byimazeyo, mugire umugoroba mwiza. Yari umuhungu wanyu bita Mucyo Anta, ndabakunda cyane, murakoze.